Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke konzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizobe ngikulethelwa zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi lezi ndaba ungakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje khona uzokwazi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje sekuvelile laphana-ke omunye-ke umlisa-ke laphana-ke watalabha-ke amaZulu kabi-ke laphana-ke ngokuthi-ke i-MK isizophathwa-ke ishangane-ke laphana-ke uFloyd Shivambu-ke laphana-ke veza-ke ukungaziwa-ke laphana-ke veza nokuningi-ke, kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke phela ngithanda nje dlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena ukuthi-ke uthini-ke lo mlisa lo. Mina ngicela ukulapha simasizwele-ke le video lonke noma-comment section-ke ufishe uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke mesigcizana ibhathini nje usubscribe la ukusubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Ngiyakhumbula ngalesikhathi kuphatha uZuma nina amaZulu benithi yabona manje sekuphethe thina amaZulu, manje sekuphethe thina amashangana. uFloyd Shivambu uzoniphatha niyophathwa yithi amashangana, amaZulu ayophathwa yithi amashangana. And khona into eyiningi kumele sichange, kuzoba noshintsho lapha. Le nto yenu ukuthi niye lapha esontweni kaShembe ngeyinwele ngathi niyahlanya kumele iphele, ngifuna nikunde isichiko. Le nto yenu ukuhamba nitunuza ngama-brain dude namakhavela, indoda ukuyibona phi indoda itunuza kumele iphele nayo, kumele nihambe njengamadoda. Khuzani noMthandeni ngifuna nicule umaskandi niwucule ngesishangana. Le nto yenu ukuthi ninani entabeni niyahamba niyalapha ey'bhedle nosikhamsayiza abafazi kumele iphele, kumele licale ukuya entabeni manje. Ngiyangizwa ukuthi ngithini? And uFloyd uzokhuluma isilungu, uzonifundisa isilungu. Phela lingakhohlwa ukuthi nina isilungani siyazi. Angithi niyazi ukubala kufika ku-15 ngoba nijwayeza ukugibeza 15 lapha etekisini lapha elenke. Ngiyangizwa ukuthi ngithini bafana bami? Uyabona umZulu maka-driver la eduze kumele kube neshangano or ube nepedi lizokhona ukumfundela i-change. Ngoba ma ungayinika yena nyaka uzoyishodisa imali yomlungu. Baba ngamnika imali babhadala kuye ukuthi kumele anikeze abantu i-change. Ngiyangizwa ukuthi ngithini bafana bami? Sekuphethe thina-ke eNatal, kuphethe thina amashangana. Niyoze nithi bhuti ningafuni. Ngiyangizwa ukuthini Khuzani, Mthandeni? Ngiyangizwa? Big Zulu, ngifuna ucule lo mculo wamashangana, uyeke le hip hop yakho le. Sekuphethwe thina amashangana, ngiyalitalapha bafana bami, ngiyalitalapha, litalapha yimi inkosi. Inyamazana ihlala ehlathini, ibuya khona leli Limpopo. La kubuya khona uJesus uJulius Malema. Angilwi namuntu ngiyalitalapha mara ngiyanitshela ukuthi niphethwe yithi amashangana. Nalapha eBlee, eRang lapha eBree, kaMayimayi, le nto yenu ukuthi nihlele phezu kwetafula amanyala ngisawafuna uwabona. Ngiyangizwa ukuthi ngithini bafana bami? Mina nihlele kahle njengabantu abahlakaniphile man. Ngiyangizwa ngithini? Nale nto yenu ukuthi niyohlala emahostela. Kumele iphele bafana bami, kumele niyohlala lapha emkhukhwini or nithelwa ama-RDP. Uhlala kanjani ehostela? Ngiyangizwa ukuthi ngithini bafana bami, ngiyalitalapha. Kuzoshintsha lapha eNatal niyophathwa yithi amashangana. uFloyd Shivambu uzoba yi-president i-MK party. Niyozwa ngathi amashangana. Ngento yenu ukuthi amapeni namavenda amashangana into yodwa senizoliphatha-ke. Ngiyangizwa ngithini bafana bami? Ngilitalapha yimi, ngiyalitalapha-ke manje, yimi inkosi, inyamazana, ngihlala ehlathini bafana bami, ngiyanitshela. Kuzoba noshintsho lapha eNatal. Ngiyangizwa? Wangizwa uKhuzani? Mthandeni? Mzukulu, ngikhuluma nawe ndoda, ngikhuluma nani ndoda, ngiyangizwa? Ngiyangizwa ukuthi ngithini? Ngiyangizwa bafana bami, ngiyanibona nje, ngiyangizwa. Ngiyangizwa, ningizwile bafana bami. Niyophathwa yithi amashangana. Mina ni-adjuste le nto ni. Yangena le nto le ngiyikhulumayo. AmaZulu ayophathwa yithi amashangana. Ngiyangizwa? Ngiyangizwa? Ngiyanibona ninihlahlela amehlo ukuthi niyangizwa bafana bami. Niyophathwa yithi amashangana.